Niwirigiro bwakwa ntuku yaku nitete na mbere bwega na inguku gwatoge nikiri Nteto chietu cheru Thaa Mugwanja na URETERI KINYA mweri jwa mbere mwaka jwa 2024 mbeta MAUREEN KINYA. Tukiambiriria Nteto chietu ni ati ndoa chia MCA na ngavana cha kuma mwaka muthiru na ndini chiambiritie gutongithia akaribu Weru kirirwa narua akariba kuma wodi ni akibirichia ni bachumiririe kwithondekera barabara iria bakuga itegwitikirika na boria MCA wao kiuria aribera bete borie ngavana Kawira Mwangaza nuntubo gutikigina bari nakyo ngavana najukirie mbecha chiao chionthe. Akari mature no beti tena mbere kunyamara na kuthangeka kwa barabara mwanya kumani aburidho kiyabu buna kariba kidhamboroga kibiricho ndira ngavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza mirandi ye barabara tindikirita mubango ni yothondeki barabara yijo MTF na remo nkatha ya turi bambidite kuthwani obruni ontukinyirwe mubango yo MTF mature ni yekaba etetera gavana na bati kwithirwa agitekera ma MCA no ntuma MCA ijo atuthiria barabara ikuma tene no ntu gavana ari wengo idivindio atumba kumanya barabara jeze inde MCA wetu na mizi na ndi au nondo ikwithirwa iri no ntu ja gavana utiriomba kumenya njira jeze yetu inde MCA wetu na mizi na wetu atake MCA araguo timbeche na chichi kuthithia barabara eriku kuthithia barabara ko tukuromba ukeja kuomba kwithirwa no kumbike Kawira akeja kwithwa no banenkera mbechi ututhirie barabara inde afuata akethwa na gufuata akona ngugi gwiteka kiu kyo kumba guthwa gike maana ndene ukuria bwa ndene constituency yetu na ndene county yetu na ne ontu barerio kinyile MCA wantura kumania Kenya mara keke barabara iyi abashokariye ngavana wa Meru bona kainya koibambiriche buruku ithondekera barabara iyi baibongwa MCA baruga batina mbecha na tukaboria tumurie no tukoromba manda mukabana atuchumire na njira iyi chionde kinya kwa matwikira maramu ni ontu nama gutwiki nange ni ukoboka kinya nange kwe kibitha bamuro na kwe no ya maiga ya kobokere ejo tagantu bara twina bwaja batigwiritwe nontu wangugira tugwita katuonete uti ungitumba kuthithia ibatu tucitanirie twinje njira yetu nontu ije katutinatongeria iyi ndi wa munabu ni ontu batumba kuthithia barabara iyi mwanka muthie rombari oburukire atongoria bao mwanka thai urampumba kuga ibathikire nontu ibatwirire bagatuthithiria batwitu kuona guti maendeleo tukuona kabo tuthini otheri na urampumba kuga ni atiri ibeje batwinjire njira jeiji ukeja utagantura iji yetu yonde uwikari twambiritia barabara jeje tukuthithia twitekire stima gutichio ituge guturgaria ni antuga twatwarire bachokere ndwene gavana na MCA na gavana hawa au tubo tutethia no ende ciao tontu twabatara batwitera ngugi na iketha bageta kurwa no batu tukomia tutionwa tugatwona ria ngombe ji kurwa yakisi ne yumiaga na inga bamba iru jana MCA no monishi no na thina Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi Nabo ari nkuruki ya 90 baria baerwe twana batathiria cukuru ndene ya kaunti ya Embu na ndi bari na kanya gakuthiria mathomo jao nyuma ya mubunge wa ekuru ndene ya kaunti iji kwambiriria mubango jwa kubachokia cukuru na gutigirira ni bagukira kiri uturo bwao ara nandi ari baba bakambiriria gutonya secondary ya day iria bakethra bakithurira na barirwe bisi na barikia batonye kiri cukuru cha kiutia na baigwatire kosi na nyume baewe kamunyaka karaba kambiriria na ko biashara Eritu 94 aria maumite sukuru vuva ya kugia ciana riu mari na kanya ga gucoka sukuru ringi rungu rwa muvango uramenyekana ta Restored Hope uria wambiriritwe ni mutongoria wa atumia thiini wa kaunti ya Embu niwe Njoki wa Njeru. Eritu aya makithomagira day secondary schools iria ivakuve nao makarivirwa fees yonthe na makagurirwa nguo cia sukuru. Vuva ucio ni magacoka mathomithio kosi iria wa mundu arenda. Kwa hivyo ningewaomba
ningewaomba, ningewasihi wanafunzi, najua wewe ni mama ama ni bibi ya mtu, lakini kuanzia asubuhi hadi masaa ya jioni unajua wewe ni mwanafunzi bora, utakuwa chini ya uongozi wa mwalimu mkuu ama walimu ambao utakuwa na wao shule. Jioni ikifika wewe ni mama ya mtoto ama mama ya watoto ama ni bibi ya mtu, kwa hivyo utaenda nyumbani, majukumu ya nyumbani na kungoja. County Commissioner wa kaunti ya Embu niwe Jack Obuor akiuragia arimu kwamukira arutwo aya na kumatethereria gwikarania wega na acio engi niguo mavuta gwika wega mathomori mao. Ni pongezi kubwa sana ni kwa principals, walimu wakuu, kwa sababu vile DCC Omola amesema kuna mashule pengine wanaona asto ukikubalia hii msichana arudi shule atakuwa mfano mbaya kwa wengine, so ni kama wako reluctant. So walimu wakuu huko na jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba wakati wasichana wamerudi shule they are integrated well with the rest. Na baria riu eritu aya mari na gikeno ni undu wa mweke muceru wa gucoka cukuru na mari na mwirigiriro wa gukorwa na muturire mwega vau vuvari. Na wengi hawakuwa warudi shule, but juu umepata hii nafasi, kama mimi nimepata hii nafasi, nitarudi shule na nijitahidi sana nikuwe chenye nilikuwa nataka kuwa nikimaliza shule. Negwa ngenete muno tondu ninavo chance ringi ya kuthoma na niguo ni achieve goals ciakwa, na negwa ni mukenu muno ni acoka form 4 ni acokeria Ngai ngatho ni muteu hope ya gucoka cukuru ni msine nguthoma na ni ngutethi mwana wakwa na ni acokeria wini rep ngatho muno. Niracokeria Ngai ngatho tondu ni avikite miaka 3 kiviko kiaga ni kirito na decide gucoka cukuru ngacokeria women rep wetu ngatho tondu naratwire twira gututhomithia. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbita Warita Mwaniki wa Musiri. Nawe Leonard Rito uria niwe chibo wa Kabachi ni achitetie atiwe akethirwa agatigirira ni akuthiria nchobi cha ibango ndene ya itura riawe amwe na kinya kurwana na ndawa cia mbugita, akiuga antu baria bakwinyangia ana banini kiwendo kinya babakajukirwa itagaria riri rito ria kiwatho na kuritira ikanukia muchiari uria ukethirwa akithiria magamba ja ana kuinyangwa kiwendo nja antu abo kwithirwa baikinya ndene ya koti. Bangi kuringana na chibo wa Kabachi Leonard Rito aliuga ati ndwa ya kurwa na mantu megie gwendia na utumiri ibwa abangi na ndawa chingi cha kulevya na buthite na mbere ntere ino ocha akabachi ikimenyekanaga ati guntu guku iku bangi ino mono ikurukagirwa na arakuga muntu gwonthora kagwatikana akiendagia abangi no itagaria kayo chigirwa ria kiwatho atakumakana nugwe. Ni tugite mitaratara mingi muno in place, tugite antu a nyumba 10 ni tuwekite village managers na itu ni bubeta bangi bonte the ngao family, the policemen and all stakeholders to wa ala kuonekana kwina banks muntu wendro kuona bangi ku watu abatu weta 14 kinyako ni kai musoro na muntu wenda twamenya nari ni lazima tumukamate na eto 14 ikenda mantu yathira ogo nakanitie kinya antu obaraba karaga nthiguru bakienda kuthiria akirungu urungu Nteto ikonenia na ana banini kuwato akenya, akiuga mtu toju kinya we abatiri kwithirwa akiuchirwo matagaria marito ikiwatho environment kana okindo kwa na witu watanirite utie kwariri outside the court kinya ka watu no kinya arate sio kinya ta biondo bia batu kureta mande batu dira court. And by the way, that is a directive from the government. Yes. Ati mandu ati batu kwaru anywhere no timu batu kusika to kwa police nyanga the family or anybody kinya siari ko ndi to kitemeka na to mudo tethetie to komba kuthiria kuma Kabachi Gembe North Betan Class Chabari. Na nandi kirima karika 2023 gatubwonie muchibijwa maandamano ja Azimio jaria kinya Raila Odinga chitetie jagachokerera rua. Gwituko kwa muswada wa kigina bungeni nene mwaka muthiru yari kiambire kia mpangaratanio gatika thirikari na bandi ndegana na thirikari. Ngwatanire Azimio bakiumagire na inya nene gupinga muswada uju amona kwanira maandamano kithingatanio kienda kwinyiria thirikari itejanire muswada uju. Wabunge na hata wale ma MCAs
wabunge wamekwenda kule kwa bunge na wamesaliti wananchi. Yule ambaye alinyakua utawala kwa njia ya bandia, Bwana Ruto mwenyewe, na vile vile amekiuka ahadi. Amwenogu maandamano mamatajira matunda na bunge nene yetuke musoadojo Rais William Ruto akiwikagira kirole na gutuika watho nyume ya bobo muteteri wa giotokea mwingi na Senator Busio Kio Mtata amona Kenya bange baire belekela kotini kupinga musoadojo. Koti nene nayo yaomba kugweromba rere na kuingira musoadojo otambira kuruta wera. Waziri wa Kigina na Profesa Njuguna Ndung'u gwitokera obisi mwanasheria munene helekela kotini usokia magamba ala koti eno yatejaniro gambibwa koti nene na gwetekira musoadojo wa Kigina othina mbere kuruta wera. Wetuko kwa musoadojo wa Kigina kwejire na thina nyingi ile gwite kwa ngarama ya motorile tagwite kwa bei ya maguta, bei ya metu, bei ya sukari na into binge. Ngwataniro ndegani na thirikari ya Azimio ekeumagirire na kumenera gwite kwa motorile na kulia thinga tibayo kweumeria maandamanoni kulegana na watho bobo. Vijana hoye! Vijana hoye! Vijana hoye! Wakaniambia unga 250, sukari karibu 500. Wakaniambia mafuta ndio hiyo, kodi ya nyumba ndio hiyo, karo ya shule, haya yote. Kwa hivyo imekuwa adimu sana. Wakaniambia mimi wamechoka. Azimio will be busy taking the next steps. We are reminding Kenyans this budget will hurt them where it matters most. Food, medicine, fuel, cost of living, and many more as has been outlined. Kiri musoadojo wa Kigina wotibwa nyomba na bubaleta mwanki mwingi. Kenya baingi hilo barabara kirengo kijia thirikari bakeumagiria kumenerio goti bobo. Ikiwa kama kuna wakati ambao Wakenya wako katika kona ile ambayo tunasema kona mbaya, kona ambayo sijui kama nitaisema mfano yake ni kama Nithi, uko Tharaka Nithi, kiwango kwamba tumeshikilia tu kwa ukuta kidogo tuporomoke tuingie chini. Ni wakati huu. Hii bill ni bill moja ambayo ni ya kurudisha watu kwa hali mbaya. Kama ingezekana tungejaribu kupostpone hii bill, tukae chini kwanza tuirekebishe tuone vile ambavyo, kwa sababu injini yetu si wote. There is need for the government of Kenya to come up with homegrown ways of cushioning its citizens from this kind of suffering. Many families currently have nothing to eat, let alone take their children to school. Egamba yamba kodilo likilwa kotini na otiboko gweta kodilo bole kinyume na watho aidha koti eno yamba gwitikiria thirikari yomba kuthina mbele kugita gisunse kia ithatu mpaka tariki 10 mwezi wa Januari lile gamba lile lekethiro lekithikirwa. Rais William Ruto hedhirito akimenelia bandi dega na thirikari na kugabethirito bakingiro utingo gebwae bwakinge mibange yae kire ya Kenya. Mwenogu Ruto na ditite kutumira ruyo rwa mainya kile balaba gupingo gotibobo bwa nyomba. You will agree with me that there is something fundamentally wrong with opposition without any viable alternative, whose only purpose is division, conflict, and anarchy. There is something wrong with litigation sponsored by hostage-taking vested interests with the sole aim to delay, derail, and sabotage the delivery of public programs and defeat public interest. Bandi ndegani na thirikari nayo ni thitite gusokera maandamano mwaka ujuturi kethirwa thirikari ititejanĩrio goti bobo. Mwaka mpya hii sheria ya kodi mpaka itolewe, ile finance bill mpaka itolewe. Usipotoa hiyo finance bill tutarudi kwenye uwanja.
kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Arimi ba majani ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi bari na gintu kia gukenera nyuma ya kuongerwa chiringi 4 o kiro. Aria mwandiki munene wa Kusto na ethiritwe akiuga riri ni itagari ari nene riria rijukitwe kumania na bokwaga ugaruruku kwa miaka 3 ithiri. Akiuria nandi arimi ba majani bethairwe bagichumiria kiri michemanio ya mwingi nikenda bamenya mantu mwanya mwanya jareta gukarika ndene ya kimera ki. Gikeno ikiri arimi ba majani ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi nyuma ya kiwanda kia majani kia Weru gwitigiria kuongera murimi chiringi 4 kiri marima majani kuma chiringi 21 mwanka chiringi 25 ntubura kuringana na Njagi Kinyamu ura no mwandiki wa kiama gia Kusto igikeno kiri arimi baba mbere bulu nika tugucokeria mbudi ya factory ya Weru nkaro nuntu kuringana na buria waro uria mweru kuga ni balonire nwega bongere arimi mbeca ya mwisho wa mweri kuma shilingi 21 bahangera shilingi 4 ya kinya shilingi 25 ni tukuona riu ni kinya mbere na tarimi tukambiria au tukadi tugikaragande o tabula waro kuga kimya kenda tiadira tukareview bei ile tukuriwa nayo tukareview tugitagia tukiongagira bei iguru nuntu na thoko ni tukona thoko ni ithiete wega muno. Kinyamu ariuga ibwega kinya kiri kiwanda giki kia Weru nyuma ya directors bao gwitigiria gukaranthi na kiama ba majani untubura Kinyamu akuga ibwo ntubabaita na murimi kwoguna mbiritie gutetheka katuge nwega muno muno nuntu bwambudi kuona ni baterie gwikarandi na tita kiama twaririe untu na tume na mpumi twingenda kudirira ku nuntu gintu kira kiagite muno ni ngwataniro ya directors na arimi na kiama kia arimi Kusto no lakini kia mbudi member ba Weru ni balatonirie mbisha mbega muno batwita ta kiama twekarandi twariria na twegwatanira ni tuongerwe shilingi 4 nikenda kuma ule tukareview litire kairi. Kinyamu ariuga kandarathi iria arimi bakwirigirwa guchaina ibwega kiwanda gikende kiumirite na kuthomithia arimi mantu megie kandarathi no kenda bagiga ikinya kirore bamenyaga kira bagukinya. Green Leaf Supply Agreement iria iretetwe ni Teamboard ni kenda murimi asaina ni tugwitikaniria na jo tarimi na iu nojo igutwakanya ga kwiyariria tumenya litire twingiriwa nayo majani nikyo nijume Weruni murimi adomidwe amenye nembieu agusaina itekalorwe na ungumania na kuirania na tukalorerwa mauntu monde na tukadijania na directors betu ndi nama ulimwa majani murimi ambenefit na ona ukuria wa majani ukedo wira ici. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Eta na mbere kurumira Nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto nkuruki.
Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na haraka ja. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukamaka. Tuakurekera mtu. Wa afya plus. Afya plus. Joy motu. He, jona mwaka vitamins na minerals. Anti ndeborugere. Kutegewe bombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero nande bakureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku nankimere na shamaja boibo ikinyendukene kana supermarket erere kwena agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Happy New Year, out with the old, in with the new. My name is Azia Nasenya, also known as Cecilia from Pink Ladies. Red Brenda, and I'm playing the role of Stephanie. Pascal Tukodi, and I play Charles on Pink Ladies. And I want to wish you the very best this year. May this new year bring you new opportunities, new goals, Banaka, Barak, new success. And may all your dreams come true. And I wish you all the best in 2024. I do pray that this year all your dreams manifest. Happy New Year. A Happy New Year. Tunawapenda nyote. Keep it locked on Pink Ladies. Continue checking Pink Ladies on StarTimes. Have an amazing 2024. Why Meru Heights Luxury Apartment? Experience the world of Meru people like a local. Stay in a home, not a hotel. Whether a single, a couple, a family or friends, Meru Heights will provide it all in a nutshell. Set within a walking distance from Meru town and the Greenwood City, you can experience Meru beautiful sceneries, facilities and services as you live in a luxury apartment surrounded by evergreen scenery. It's strategically located 1 kilometer from Getembene on Kaderi Gedongo Road and along the bypass. At Meru Heights Apartment, you are assured of sufficient clean water, 24/7 security, spacious parking and an ample outdoor space with an aroma of different flowers that leaves you more relaxed. We have well-furnished 3-bedroom self-contained ensuite with a natural surrounding that gives you a cool breeze, fresh air and a skyline view of Mount Kenya and Nyambene Ridges. Call us on 0748 663 210 or email us info@meruheights.com. Meru Heights, the home of your unmatched comfort. GoTV Stream iko mkononi. Shows zinashika, raha ya kila mtu. Relax, kila kitu iko. Movies za ile mudu nadai. Series ziko na edge of the seat action. Na maestro wote una like. Mechi yako na sports action yote. Na watoije hata wao hawajawachwa nyuma. Wacha enjoyment izidi hii holiday na GoTV. GoTV Stream available from 1st December for all active customers. Are you ready to take the first step towards an exciting future after KCSE? At Jordan College of Technology, we are a community of dreamers, thinkers, innovators, and achievers. We train over 100 government-approved technical, medical, hospitality, and business courses in diploma, certificate, CBET, short courses, and driving. Our world-class campus offers a variety of co-curricular activities, state-of-the-art facilities, and lifelong networks beyond academics. Apply today for our ongoing January 2024 intake and turn your dream into a reality. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Nguku watogeni oringi Nteto chietu cha irutha Mugwanja ngichokera na chionkuruki ombani bunene ne buonekete wodine ya thangatha kumania na makarika ja ana kugwate yubia kurio amona kinyanda wa chambogita na kinya mantu jangi eja mainge kwithirwa jakinama kagitene gaka karutha chibo wa itura riri augite bobo bombanite kumania na seminars mwanya mwanya ire chikuthithwa ni makanisa. In very minimum pregnancy chia na babethe
thai gutithirite inya kwena manto maingi ya nthaka cia cukuru kunywa bangi na kuria miraro thene ru mbithirite ndina igita riega muno na ote December ngi ndethwa ndina thiri ye nonto bora kanisa na misheni ethirite na kanyake ya semina na waka shops na nto babethi iriboti esibo wa iguru ne wondine thangatha tigania central akiwa ntobo ibo baete moyo ya weta na mbere kubwithia igwamano na Mauritani kinyankuro kikindu kimbethe muno kendo baombethia kwenda ntura ciao no ciokiria muno tomba gucenjia mathuganio ya nto babethi ria ndariunga nturene bambira father kwetu ni kubaya andi ngukarandia ntu amwe ndajitaga semina tuko no mwanka tuthuganie bwega ama na atongeria bakanisa na atongeria bathirikari na muno ngishokaira thirikari ya county government nkatho muno ni untu bakuja ntukweja narua bantethereria kucenjia rugono ruu rakuga naja gwetu ni kubaya turenda nandi kwempower ana betu nikenda bathoma bakenda ntura eji yao bakenda kanisa eji yao na muno batiga kuthama nturene riria bona tugugi bamwe bao bathomaga bagwata nyama degree jao batenda gukara naja bakatoroka bageta guntu kungi ni bakira kuthoma muno kenda batekalogwe kwena slogan ya muntu akathoma na inya na akalogagwa na akathukua lakini to ba enlighten twabela no thome guku no gakala guku no gokira muno wiko na itokogerio fight inyamanto ya tradition itebui na tukaendelea ya fight twethirete tukethia ngoi ibatumaira bagichieta oloi itwethirete tukirwa na aloi na tobela ulakona suspicion nene yo kala black magic kana socially obichieto edrikare ya national government etayari corona tradition ira ikuthukia ana batika thome aratwathirania na bura twetikaniria ni ati nara kungi ikwendelere so ni gitare ukuria wetu na wetu wetikaniria ko wetu go kwega muno na noma no mbuge ndene ya Meru kana ndene ya country Thangatha is among the best kinya thaa inyo gategera resources ira nchindene Thangatha lakini ende kagitaga ukinyenya batu ende twanjirio change attitude kira twetekaniria iruare to change attitude kurani na bibingi bigomano bingi na arana banthakana bari baritana wa mwanya kigomano kikira kibangi parishe katholiki kamoyene kibwithiritwe amwe no ntobo itumi mwanya they are brothers and sisters kuni bwega bakara irua nikenda baturanagia bwega ja mutana ongina na mwarongi wangina murungu no mwega baigwe mantu je empowerment baigwe uria boy abatire gukara na uria ngao batere guka nikenda riria boy akaura irua no aririkano yikanga riria kanga uko irua no karirikano yikambo. So these are family issue. Sira weka ngaus mwanya no weka boys mwanya batomba kwetha bakimenya kuriganeria lakini bagayekwa bonthe amwe bakamenya kuriganeria na bakaomba bongo guciikira self control demo ketha boys ciesio kana ngaus ciesio nkare batirimana barema wenyo socialize batirimana mwari ate myaborochokeria muthaka ate myaborochokeria mwari lakini batrain abaye bamwe they are able to mingle and also develop self control na baka develop go socialize positively but take on the other one as but baka menyana nonto ndene otoro uteno tugatura separate negatetheria muno ge reduce all pregnancies nonto toba burindi bonthe amwe tobaritanira bonthe amwe. Waziri wa miunda county Meru Monica Kathono wite agaita na mbere kubwithia Mauritani yake ndao keria nthuki mbithi tukwe murungu ambariria kukulukira basi ya Biblia ambira now Monica you have overcome go back and strengthen your brethren kira kembekirete murigo na genchumburete muno nonto murungu na ampere nguge ambira now it is your time to go back to Jerusalem to your village and strengthen your brethren. Kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika nkatho cha mwanyiko gwatanira na bao twikire nteto chetu cha Thaa Mugwanja ngakwendera ntuku njega mbita MAUREEN Kinya.